Te Tino Whakamuri kia Anga Whakamua, a series dedicated to sharing stories from Te Tai Toke Rau whānau about their own tupuna and kōrero tuku iho of Te Tai Toke Rau. Tēnei wāhi e noho nei māua ko taku whaia, tāuara, he morehu whenua. Ko te kaumātua nona te whenua nei, taku tupuna hoe pa kākā me tana tuakana a pūpata kākā. Ka mutu ko e tēnei te tahi kāinga i pūranga i te tūpāpaku. I te wā ka pāmai ai tērā urutā i te wā o te pakanga tuatahi, he toko maha no atu te hanga o ngā kākā i te noho ki konei. Ka hia te tini o ngā mokopuna me ngā tamāhine a hupata kākā, i rā mutu hoki ka mate i taua urutā. Horekau he tangihanga, horekau he uhunga, ka mate te tangata, ka tīkina ko te nuinga o te hanga nā rātou i tiki hei tātaku grandmother ki a hau he wahine. Ka tīkina, ka tai, ka waiho ki runga i te konaki, ka toia haere tia, atu i konei, ki te awanui, ki tō mātou urupā, ki Matarau. Kei Matarau, e tai tū pāpaku kua puehutia no atu, nā koe nā tangata i mate i taua wā, horekau i whakaingotia, horekau e tino mōhiungia, kei he pū e takoto ana. Nā he tohu tēnā kei wāinga tunu i tēnei wāhi kāinga o mātou, he tikanga hitoria, i te kōrero tia nuitia i te wā e orana o mātou kuikuia, mō wā rātou kaihana tuatahi, me etahi o rātou whaia ka mate i taua wā. Nā ka mutu, me i tae e rātou te tiki atu he oka, tēnei a tātou i te whaisi i naine, māku te ki atu i konei ki tohoraha, ki hauhora, ki Mount Camel, ko kauria no atu te moane rātou ke tiki nai tērā rongoa. Engari ka mate te hia rānei o rātou. Whakatūpato nā etai o mātou ki a mātou ki te keria te whoka ki wainga tunu i tērā parikrauna, tērā urupā o mātou i mei Matarau. Kia tūpato kei tūpono, he tūpāpaku, horekau he koha, horekau he tohu, horekau he mea, he koho. E ngaro ana i roto i ki whenua. Ka mutu, e hari te me hoi nano te mate rewha-rewha i pā ki o mātou mātua. Māku te tahi kōrero ki a tātou mo te taki wā e karangahia nei ko kai maumau. Nā ko kai maumau he whai repo. He repo whāroa no atu kāhia rane te nui o tērā repo. He wā anō no te hei tātaku tupuna a Mā Jones, he wā anō hei tāna no te wā i te tamariki a hoe pa kākā mā. Nā, whakapai anau ko te wā tērā o te Treaty. Nā, i taua wā, ka tai mai he mate urutā ki wainga tunu i a rangaunu. Ka tai ka whātorotoro, ka tere haere i wainga tunu i ngā whānau i te noho i reira, ko aua whānau ko ngai takoto. Nā, he tahataha moana o rātou kāinga. Pātata ki ngā toka ika, pātata ki ngā pānga kūpenga. Ka mutu ka tere haere ai tērā urutā, ka hia no atu te tini o rātou ka mate. Arake koe te tangata, arake te tangata i te ata, ko te hiarani o rātou ka mate i te pō. Ko ngā morehu, ko ngā toinga tāngata, ka papohoro atu ki te tei wāhi motu i roto tonu i te repo, āhua pūrepo ake i te repo ko tōna ingoa ko Motutangi. Ko e tērā te hitoria o taua kāinga ko Motutangi mo te wā i taimai e te rewha-rewha, te mate urutā ki reira, iti noho nei te hanga kātoi. Tauka mea te kia e atake o rātou i haere ki tērā wāhi mea oru, māku, whai repo noho ai. Hei tāna i taua wā ko te hiehia o ngā kaipoke me tauiwi, ngā Pākehā i te haere mai i rā wāhi, he harakeke, he kōrari. Ka tai ka heke atu ngā whānau ki reira,
ka tapahi haere i te harakeke, tai ka whakapūpūngia, hei hoko mā rātou, ki te hanga e hara mai ana i rā wāhi. No te wā pēr, no tērā wā pēr, i tai matāti mai ai ngā mihingare ki wainga tunu i a tātou i muri whenua, ko ngā 1830s pēr, no muri mai te matenga o poro, no muri mai te matenga o hongi hika. Nā, ka tā mai te rā urutā, nā, kia mōhio ai tātou. Ka hia rane te tini o rātou ingoa ko meha kato. Nā, kia mōhio ai te whānau, ka nui no atu te kino o te ngau i taua wā te rā urutā. So that name, Motutangi, relates to like an island, a small block of land located within the Kaimomo wetlands. And history has it that there was an awful epidemic, even before the treaty, that afflicted the Māori population around that part of Rangonu. And there was an inordinate degree of mortality and death. There was an awful urutā that struck, and very few people survived. And the reason that I think it struck them, because they were living in very damp and wet conditions, and they were there harvesting and processing flax. And flax was a remarkably valuable commodity for trading purposes, there being very little kauri in that part of Muri Whenua. And obviously the circumstances of their living wouldn't have been ideal, because they came out of the pā and started to stay in those areas in order to process and manufacture mum. Yeah. Now, each hapu, each settlement has these stories. I've no doubt out in Texas, out at Whatuwhiwhi, they've got similar yarns. I know at the Peria Urupā and their church, there are unmarked graves. So, look, it's a reminder. Te tino whakamuri kia anga whakamua, learning from the events of the past for the oranga o te taitoke rau.